Sanibona nonke South Africa ngiyanibingelela ngime Dr. Buwe. Ngibingelela nonke South Africa, ngibingelela nonke msemakhaya. Ngibingelela amazwe wonke aphansi. Ngithi ngiyanibingelela. Senako kumbingelela kwami ngihlelelana amakhosi Zibiya. Ufuna ukukhuluma nani ngomsebenzi yakhe leyayenzayo. Namuhla sikhuluma mina mhlanga ku TV yamethi Dr. Buwe Mhlanga. Makhosi Zibiya ufuna kumtshela ngomsebenzi la wenzayo ukuthi unokwazi ukuqhubeka usizakala. Ngikhuluma nani nonke South Africa. Khuluma makhosi. Ngiyanibingelela abalaleli KZN Africa yonke lo enikhuluma naye kumanje balaleli. Umakhosi uSibiya osuka enyakatho kaMhlaba uyalingana mangabe ke bazalwane mawunenkinga ngumelaphi wendabuko ngiyabusisa namanzi ngiyakhuleka ngiyahlola ngethambo nangesithunywa mangabe uhlushwa yithonga ngiyakhona ukuthi ngikusize kuleyo nkinga leyo siyathwasisa mangabe unesilwane esingaphumi ekhaya lakho esesiqeda nemali ushuqobolwayo siyakhona ukuthi sikukhiphe leso silwane sikubuyisele imali yakho ukhona ukuthi usebenzise umuthi angikeke ngiqamba amanga ngithi ngisebenzisa amathambo abantu angiwasebenzisi amathambo abantu ngisebenza ngesihlahla ikhambi lesintu ngumelaphi wesintu mangabe uboshiwe unecala siyakhona ukuthi sikuqedele icala lakho mangabe mhlambe kunomsamo wakho ongalungile abakwaZulu abathi baphehlelwa amanzi amnyama siyakhona ukuthi sikuhlambulule ubetlini iphume leyo ntuthu leyo ukuthi kunamanzi amnyama mangabe noma ungawuthola umsebenzi siyakhona ukukwenzela siyathwasisa siyelapha siyaklina egcekeni manoma ungabathola abantwana siyakwenza uyithola imbeleko mangabe futhi bakuphambaniselile usangana mhlambe bathi uhlanya ngesingolinye ulimo siyakhona ukuthi sikulaphe ukhona ukuthi uphile mangabe uyisidakwa sophuza utshwala ungabuthandi siyakhona ukuthi sikusize nalapho sikuyekisa utshwala. Yebo makhosi Zibiya ngiyakuzwa lokho. Laba ke bathi bona bafuna kuphakama noma bafuna umsebenzi noma bafunani. Uyenza njani lapho? Lapho baba siyakhona ukuthi sikwenze sikunikeza umuthi wesikhundla. Siyakufaka esikhundleni somsebenzi baba. Laba nje abantu bafuna umthando uyayenza lokho? Kakhulu baba phela angithi abantu bamanje vele izinto eziningi baba sezenziwa ngakho ukuthi kufanele sibakhele uthando siyakubuyisela umyeni wakho mangabe sokudilike umshado wakho siyakhona ukubuyisa emshadweni wakho noma ngabe bakufakele isichido bathi la udlule siyakhona ukuthi sikubuyisele umyeni wakho sonemnyaka wahlukana naye. Laba bathi bayacabana bomndeni uyakwazi ukulungisa ukuthi bahlale kahle? Nalapho baba siyakhona ukuthi sikunikeze iziwasho uzisebenzise kulungise isidalwa kusuka mhlambe kwesinye isikhathi baba konakale esidalweni sikhona ukuthi silungise lapha nalapha yakukhona ukuthi isidalwa sibuye sikubheke ngoba ayikho into ongayilungisa isidalwa ungasilungisile baba. Laba bathi kunamanzi amnyama, manzi amnyama yini angichazele kuhamba kanjani amanzi amnyama laba washo ukuthi kunamanzi amnyama? Amanzi amnyama baba kunalento yokungaqondi ukuthi amanzi amnyama yini. Amanzi amnyama ngolimi lwethu thina babelaphi bendabuko sazi ukuthi amanzi amnyama kusuka kunomuntu wakini owasika into ethile yase lento kungayiye umuntu wala ekhaya kumuntu wakwelinyizwe lo muntu loyo usuka seyibulala yonke into esegcekeni kodwa ngokungaqondi bese bethi abantu amanzi amnyama baba. Laba nje bathi kuneyingane sihluphayo egcekeni ziyabhema ziyaphuza utshwala zenzani ungakwazi ukwalungisela la? Kakhulu baba siyakwazi ukuthi sikulungisele ngoba enye into kusuka umuntu engaziyenzi kunento enkinga ephambene emsamo bese iyavuka lento ivukele kuphi ivukele kumuntu ophilayo siqale sibheke ukuthi inkinga yakho baba ikephi bese siyakulungisa simnikeze umuthi aye kumntwana utshwala abe right baba. Laba bathi bona bahlala nje abantu abadala bangazwani egcekeni uyakwazi ukubaqondisa abantu abadala mekuyisidala noma kube indlozi liphambukile phakathi kwegceke uyakwazi ukwabuyisela?
Baba mangabe abantu ekhaya kuhlala kube nomsindo kuphambene esidalweni siqale sifike sibheke isidalo ukuthi ngabe sona sikho yini esikukhalelayo okumsamo bese siyakhona ukuthi baba sibheke inqubekela phambili ukuthi sizoyixazulula kanjani lo nkinga ngiyakhona nalapho ukuthi silungise baba lo nkinga. Bakhuluma singesipoko yini isipoko? Isipoko noma isipoko bathi hayi kuna ipoko noma utokolosho noma yini ngibuza ukuthi yini sidalwa yini isipoko noma utokolosho utikolosha noma isipokwe into ethunywayo umuntu ophilayo omkhulu leyo noma ke la usuku wakhele khona kunamathuna abantu abalalayo kufanele lonto ikhona ukuthi ikhishwe phakathi kwekhaya ikhali beclean kokunye kusuka futhi kuyimoya izidalwa abantu abalalayo ningabafakanga phakathi kwegceke besihamba lento iba iyacindezela ebantwaneni nakinina eniphilayo abadala. Amahlanyo uyawalapha? Ukuhlanya sikulapha kahle kakhulu baba. Lesifo sokuwa? Siyakhona futhi naso ukuthi sisilaphe sisibiza ngokuthi sifo sokuzila. Inyanga nje. Inyanga ayisasebenzi. Ungakhona ukuyilungisela? Siyakhona ukuthi baba sikulungisele mangabe kubalekile ukuthi sikulungisele mangabe uyinyanga osebenza ngamanzi sikubuyisela entweni zakho wawuzenzile kuqala sikuphendule sikufaka omphendula sikuphendule ubuyele esidalweni sakini baba. Labatabanayo bathetha muze yabo bangakwazi ukuthi ungahlala ngokucabana umfazi nendoda uyakwazi ukubalungisela la laba bahlala ngokucabana mkhulu siyakwazi ukuthi sibalungisele ngoba ayikho impilo mangabe ubaba nomama ekhaya bengenakho ukuthula. Aphe amazwe sewahambile? Amazwe esengwahambile Potchefstroom. Amazwe angaphandle la sewahambile? Igoli sengibuya khona eMozambique sengibuya khona bese kuba ila eSouth Africa sengihambile kakhulu. Amazwe la sewahambile eGoli ngiyakuzwa eGoli kula South Africa. Ukhulumela Ngaphandle ngibuya eMalawi. eMalawi wathwasela khona? Angithwaselanga khona ngithwasele eSwazini. Wathwasela eSwazini? Yebo ngihamba ngokumsebenzi wethonga. Awungiphe inamba zakho. Yokuqala engatholakala kuwo ithi 0713709889. Awuyiphinde? 713370989. Ngiyakuzwa uMakhosi Isibiya umbuzo wami munye ukuthi kunankinga zabantu lezi bayenza ukuthi abantu bangawuthola umsebenzi ungakwazi ukuthi ungawalungisela abantu bathola umsebenzi? Baba njengoba ngisebenza ngabantu abangasekho silungisa zona izinto enjengalezo ukuthi umuntu ongawutholi umsebenzi asondele siyakhona ukuthi inkinga simlungisele simhlambulule simbuyisele esidalweni simxhumanise nezidalwa zakubo akhona ukuthi athole umsebenzi khehla sisebenza kanjalo. Abantu abanye banankinga abazali bathi abazali ungakwazi ukubalungisela ukuthi abantu bathole ingane? Kakhulu baba uyaphendula kukhona ukuthi omunye akamtholi umntwana usuka engathombisiwe siyakhona ke thina ukumthombisa lo muntu lo simfake imithi emkhulisayo usho noma ngabe wesilise ngoba kunalento omkhulu abantu besilise abayibhekisa kithi thina abantu besifazane njengoba ngomuntu wesifazane abantu besilisa abazibheka ukuthi nabo baba nayo inkinga ukuthi abantwana bangabatholi babhekisa kithi thina abantu besifazane bathi abantwana sibatholi kepha nomuntu wesilise uyadinga ukuthi khehla athonjiswe kuze abathola abantwana nowesifazane ngobunjalo uyakhuliswa kuze athola abantwana khehla. Uthiwa kunabantu basebenzayo basebenza ngeyipoko basebenza ngokutuza abantu basebenza ngalabo mhlophe laba wenze njani wena ulapha kanjani uyakwasebenzisa lo? Hayi baba lapho la ngakhula khona ngathe nje ukuthiwa esigodlweni sami umuntu omhlophe ungumuntu ophilayo. Angisisebenzisi isicubu somuntu mina ngisebenzisa isihlahla semvelo. Awubathathe ubabeke ukuthi bakuthola kanjani abantu?
Kumanje njengoba ngithi ngiphuma kwaMhlaba Uyalingana, mawusuka la udinga mina songifonelile mawufuna usizo, ugibela izimoto eziya eJozini. Mangabe une transport yakho ubheka eJozini, usuke eJozini ufune ama taxi yathi aphelelaphi, aphelela eNdumo. Ungakafiki eNdumo kune stop bathi kuseDiphini, ila uMakhosi uSibiya ozomthola khona. Ngiyakuzwa Makhosi Sibiya khuluma kwakho ukuthi vele uhlala kaMhlaba Uyalingana ngaseNdumo. Awungitshele Makhosi Sibiya ubalayizele inamba zakho ukuthi ubalayizele inamba zakho. Enye esibili inamba ithi 064 749 552. Awuyiphinde 64 ithi 74 ithi 9552. Manje ke makuthi uyasuka lapha kaSikhemelele lapha kwaMhlaba Uyalingana bayehle kuphi stopi eDiphini. Mawune transport yakho uthatha ufike uthole umgwaqo othi Ndumoloji bese ungena ngawo obheke maduzane nesiqewu. Ungakafiki esiqewini uyoba sobebuza phambili ukuthi uMakhosi uSibiya istopi okubhala ukuthi Diphini singakephi, nawe uyobungixhuma olayinini ubungifonela. Ngiyakuzwa Makhosi Sibiya. Kunabantu bomathenda, kunabantu bomabha, kunabantu badayisayo. Ungakhona ukwalungisela? Nothi webhizinisi mkhulu ukhona kahle kakhulu. Ithenda isuka ibhizinisi nje ba ibhizinisi kuyafana mkhulu. Siyakhona ukukunikeza umuthi ukuthi uwenze lezo zinto, ukhona ukuthi uqhubeke uphile empilweni.